Ma kjer to? Ne mislim, to. Kauček, da se vsi nekaj, oni 40 let. Tudi koncert, ki se bo zgodil v Cankarjevem domu za časa Valentina, bo to 17. februarja tukaj pri nas v Ljubljani. To je Marko. Tenoris. Dobro je prošlo. Tako smo se pripremili, mora dobro proč. 4 tenoristi z nami. Torej 4 tenora, najbolj iskana glasbena. Na domačih tleh, ampak tudi v tujini, ker se tudi sami zaslužijo, ker pač je nov izziv za nas in mislim, da bo to prvi več koncert, ampak sigurno. Na ovoj hrpici malo je 4 zadovoljna čovjeka, 4 čovjeka koji vole ovo što rade i koji ima ovo sa potkorenom. Pa recite mi skijate? Da, naravno. Bolje nego plivate? Bolje. I jedrite isto? To je kao nekakva kopija smo izvedena na sebi. Torej vse pop pesmi so nekakšni kopije veliki. A moče na jedan način, Ni bilo to pitanje, nego neko, ne znam, nešto, neko opažanje. Hvala lepa, hvala lepa. Imamo svega. Najraje z vsega srca zapoješ pred fenicami, pred vso publiko, ki vas pride poslušati. Filip, vaš... Penso solo a te, dimmi perché quando vedo solo te, dimmi perché quando credo, respiro dai giorni miei d'amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande freddi e stupidi da ricordare, maledette notti per sé a non dormire, altre a parlare.